Simpleng ginamay pero mapaandi rice kaani. Mauni ang akong pork ginamay. So sa dili pa ato sang lutoon ang akong pork ginamay. Mauni ang akong gamiton, pork, carrots og patatas, then bell pepper og sibuyas bombay, then ahos, pampatimpla, asin og bitsin, ketchup og soy sauce or patis. Kay niinit naman ang kaha, magbutang na ko og mantika. Gamay lang nga mantika ang akong ibutang. So pagkahuman ako butang sa mantika, magbutang na sad ko og ahos. Ato sa nang gisahon, huwaton na to mga golden brown, isunod na sad nato butang ang bombay. Kay nakabutang naman ko og bombay, so ato na sad isunod og butang ang pork. So ani lang jud siya kadali lutoon, no, pero depende na unsaon nato pagluto. Lain ta og pamaagi kung unsaon nato pagluto ang atong lutoonon. So amoa kay simple ra kay ni ang among pork ginamay. So ako sing gitimplahan, akong gibutangan og asin dayon bitsin. Kay maora jud ni ang among gamit pang patimpla, asin og bitsin. So nakabutang naman ko og asin og bitsin, ako na sad butangan og soy sauce or patis. Kay nakabutang naman ko og patis, so ato na siyang ukay-ukayon para ma-mix og tarong. Then pagkahuman ato sa nang takloban kay ato sang lutoon ang atong giluto nga pork ginamay. Ato na sad ukay-ukayon, huwato nato nga muhubas jud siya. Usa nato butangan og tubig o tan-awa. Humot na kaayo, kana pala nga luto pero tinang humuta. Ato na sad siya butangan og tubig. So depende na ninyo unsa kadaghanon ang tubig. Kay ako gibana-bana ra sad ni nako. So maora ni kadaghanan nga tubig ang akong ibutang. Kay nakabutang naman ko og tubig, so ako na sad ibutang ang akong carrots og patatas. Oh, di ba? Gibutang na nako ang akong carrots og patatas. So ato sa na siyang ukay-ukayon para ma-mix og tarong. Pagkahuman ako butang sa carrots og patatas, ako na sad ibutang ang bell pepper. So ako nang gibutang ang bell pepper. Ako na sad siya ukay-ukayon para ma-mix og tarong. So pagkahuman ako ukay-ukay, ako na sad siya butangan og UFC ketchup. So mao ni ang akong gibutang nga ketchup, UFC ketchup. Kay nakabutang naman ko og ketchup, so waton na lang na nato nga maluto ang patatas ug carrots. But anyways, dali ra ni siya maluto. So ingani lang ka simple ang akong pork ginamay. So diri na lang kutob ug salamat sa pagtan-aw. Hinaot unta nga dili mo pulan magtan-aw sa akong video. Bye bye.